veština zasnovana na svetosavskoj filozofiji i etici i stvaranju modernih vitezova. Kada je osnovan u Kraljevu, Srbos je bio jedini na teritoriji Srbije, ali danas je sve više klubova koji neguju ovaj stil. Svi oni su se u nedelju veče okupili u sali osnovne škole 4. Kraljevački bataljon na takmičenju kojim je predstavljen srpski borilački stil. Ovo je prvi turnir koji mi organizujemo, znači prvi turnir u Srbosu u partneroj disciplini. Da je Srbos dostupan svima od 7 do 77 godina pokazao je 7-godišnji Uroš Čingelić svojim solo nastupom koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Iako postoji nepune 2 godine, u Srbosu razmišljaju o naslednicima sadašnjih takmičara, a planovi za budućnost su jasni. Srbos u Kraljevu organizuje 3 turnira godišnje. Jedan će biti u parterne kao što je danas, jedan je u udaračkoj kickboks i jedan u udaračkoj partner, nešto poput MMA. Znači poput UFC, ali radit će se u ringu, više ili gledat će kao Pride. Imamo preko 50 momaka trenutno, znači ja se nadam posle ovog turnira da smo stekli jednu veću popularnost, jednu veću priču smo napravili i da ćemo očekivati znači, još veći broj. Znači isto je, treniramo u sali karate kluba Sloga, znači ponedjeljak, sreda i petak, od 8:30 svako ko želi da upiše Srbis, da trenira Srbos, srpski borilački stil, znači može doći.